Solok na inian ba maluk Sira hutih na vede. Hamutuk falo hau amo Venâncio da Costa Pereira e o programa LIA MAKSOIN ho Jesuita Sira. Maluk Sira ita he fulan Maiu ona nesta inta tahuti no Domingo kotu kata fulan Maiu ita fahanoi me malu fila fali kata fulan na infeto Virgem de Fátima nian. Fulan Jesus ni inang nian, fulan ita hutu ni inang nian. Ita tamo no domingo 9 de maio 2021. Sexto domingo da Páscoa e domingo da né Evangelho foi de João 15 9 até 17. Hau cara leu luk lai Evangelho domingo da ohinia, atu ita hutu rona ho dia, atu ita medita, non ita ber hala reflesaun bara, konabá Evangelho da neve, convida ita atu prática domingo e deve Cristo rasik lori maita, Cristo rasik foma ita. Evangelho dia nesane. Nudar aman hadomi hau, nune mos hau hadomi imi. Hela e hau ne domin ba. Imi halo tuir hau ne ukun fuan sirakari, imi se hela e hau ne domin. Nudar hau mos halo tuir hau aman ne ukun fuan sira, no hela iha ne domin. Hau dehan sai lia hirak ne ba imi, atu hau nek solok, hela iha imi, no imi nek solok sai lolos. Hau ne ukun fuan makidane, imi hadomi malo, nudar hau hadomi imi. E maida la vele hadomi liu fali e manave sarang ne moris tan ne belun sira. Imi hau ne belun sira. Wain hira imi halu tuir buat nebe hau haruka ba imi atu halo. Hau la bolu ona imi atan basa atan la hatene ne naing halo sa. Mai be hau bolu imi belun. Tan hau fo hatene ona ba imi lia hotu nebe hau rana husi aman. Laos imi makfihir hau, ma be hau makfihir imi. Hodi haruka imi ba atau fofuan, no imi nia fuan hela na fatin. Nune buat hotu nebe imi husu ba aman, hodi hau naran nia siharai ba imi. Hau haruka imi hadomi malo. Maolin do pensira, LIA MAKSOIN. Maluk Sira. Ita agradece, baitani maromak ida be encarnado Jesus, be maromak domin. Evangelho domingo ida ohinian, hadait mostra nessa domingo oi inte taman ba domingo ascensão, kata na Jesus hanorin maita quando ba assunto domin, molok ni atu sa balalehan. Então, Evangelho oi fura, ita lehe tam buat park atu ita kule konabá, conteúdo Evangelho nerasi, palavra-chave mag ida ne. E domin dan we mag ni hakarak ita prática, que ita manifesta ba malo, tuir maneira domin, maneira hadomi, ita nebe mak ni halorasi. Nia fiare ita, kad ita bel hadomi. Nia rasik hadomi ita, ho maneira ita nebe, maka fo antom maknian, sara antom maknian, bita celebre ya Semana Santa. Na ema nebe mak hadomi malo, ema nebe mak hatene hadomi, kata nia moris tomak, é sempre uma vida da Semana Santa. Kata uma vida de perdão, uma vida de acolhimento, uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão, uma vida de sacrifício, uma vida de mate a cruz, uma vida de lo que han ato moris das filafan. Leitura Evangelho da ohin, foma ita ne sentimento ita nabe mak sem ita até que bamoris ne ita buka ato agradece hela deit. Tamba ita ia duni maromak ita nabe, la osit ni hadorin domin maita, mai benia rasik mak domin ne. Na nei maromak hadomi ita la ostamba ita ne merece ne domin. Lai, ne maromak hadomi ita também niane domino ni. Los niane hanesan domin la. Niane do mak domin. Então, se ita hadomi, ita sai ema domin. Se ita hadomi, ita hatene na maroma. Se ita hadomi, na maroma que ita. De facto, ita ni moris loro niane san ema la face. Também de nedo ni mak Jesus detalhadamente ne explica ma ita. O sa maka ita hadomi malo. Tuir ninia maneira. Tuir ninia exemplo, tuir ninia testemunha, tuir ninia lalap. Seda meneh tudo mai te Semana Santa. Nia face ita nia ain, nia hanorin ita, nia hari sacramento ida bolnara sacramento ordem, nia hari sacramento ida bolnara sacramento Eucaristia, nia hanorin maitu com fuan domi, listo prática face ain. Bot dubuk bot ida mak ihnaba. E hoje, iha duni domingo da nesta hoje, sexto domingo, tempo Páscoa niane, Jesus repete fila fale. How no imi, ito tudo hitani fraqueza humana, relaciona o assunto domin. Mas também dentro do limite husu graça. Nai,
hanorin amiba atu hatene hadomi. Hadomi tuiri tabot ni exemplo. Hadomi tuiri tabot ni hanorin. Hadomi tambi tabot rasik magdoming ne. Se ami fieri tabot irebe maro magdoming, ami hototo tengi sai pessoas de amor. Sai emadomin. Fomayami graça doming nenian. Atu ami hatene hadomi. Maluk sira. Ita justo graça. Domingo da ohinian atu imeno hau. Biarba la fácil, biarba todan. Mas vida ne duni, mas ita kada kusa nessa graça ida. Atu hadomi malu, bebek, hadomi malu bana fatin, nessa Jesus hadomi ita. Hau kan repete, lia fuan São Francisco de Sales nian, nebe makdihan. Sasuka dominian makida ne, ita hadomi, laho sasuka. Hado Jesus baimi, domingo de amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.